Pataridaho jala pasahatan las nami mahami dulu nami diberi nami dulu dia kaburu nami di bagasuno basong alani ringi maham jamang doh tamalomi ban manihami godang marmeme.
didoakan na dua di materi na sa tinaho mamultio dibaca tinaho mamultio di benato hatan ba malihami amang namalo namin godak si video los paluma tu hasado.
kuna. Iso no patu pahamin Apa itu yang berbeda? Asalas manor hamuna Tidak itu berbeda, taberdo. Bukan dotong ju nama saudara. Moro tupe soma dari mangaton. Ju nama saudara. Moro habaino marajai dang nahuli nami. Kalias manangat tuis. Asal orang nami masuk kata nak kana najua. Asal titinan drope na baik golang-golang parahuna. Untuk saja si panganu na baik terpati pahami dan tiga panganu muna. Amat terlibat aman manggohi pas-pas na. Suko dia meraja nami. Tatalan. Oh itu. Satu body dari sar. Tatalan. Satu body dari to. Sar.
mo dek dio ang giat ma kunglas rohani gada muna ulima dohor rohani to di muna kubuak kami dek kena dio matutu mual tawo muna duang kari na negro siya tikon sa harong di sa liring na kalau betul songoron nabuhi tarpasan kami dang nahuli nami raja di alam buru ihamuburu nami alay odo penadibak nabuhi upasan kami jumpa maakari na uli arina denggan yak karina negro buhi ubal gasianon sebagai tadi raja ni pamuron nami asa dapat may songon hata ni nama dua nama dokon asa ni iris mati pahon ni pehon tu salian oras mahamu raja ni amang buru nama nama jalo tuganda nama tong dihami hula-hula muna nama kalian sidok doti oras salam dihamu bere nami si Hoping do ibeberekku si Marta bunga di jalo hamu be ima pardo ngasari pion nahot na siap bagas joro ni Tuhan kay marhiteima marlas ni roha hita bere dinamak kalasoni rodo hami tulangmu marga si buria marhitei dinamak kalasot dilas ni roha tay dibuat kami do dison idahlas anggiak matutu tujuluanon barbikas yan ulot tasadaryo las marohamuna las nang taglimuna anggiak tujuluanon kabisadahamu doho dekke simudurudur dekke na toltol on artina ito na dua hiyak kamu nagabe sada mahamu iparrohaw muna doho di rumah tangga muna tujuluan na riyon ulay sadaryo asa adok sebagai kan sebagai kali tebukso parbabo tangan besar versi sebagai tangan sabar nama jalo per tangan sabar ngano sabar si Bupati mahami mulia tema dihita salam tulang muna marga besar ini yo tepe para foto yo kalian bersama idalas dohot dekke sa mundur dekke sa paketan dekke apa sih Somanya dapat top so. Masrohan itu di muna mangatos si pangaron na hubok kami. Mauduron anak mga durug-durug mga tuwari na mangihut paso-paso dito hata. Sa ma paso-paso dito hata jalong muna. Las tongki na ma parniapan muna. Las tayang nami tuto hata. Ang diak ma diha muna bere nami tukur nami. Gabe rokap sorma dua hamu tujulan nari. Kalian Mr. Baris. Asa titin na tinopa huruf Mr. Baris. Otik susadia Yo tepe nyong. Untuk sabar. kami lau harat sono muna. Amat tadi batama manggohi pas-pasuna. Yo tepe bang, nejuru lima, nejuru mon. Terus tuh, baru orang Arab pun. Tuson. Ambor suarani. Biar tuson. Go. Nyo. Halai na tau. Nyo lima. Nyo sama kota Arab tuh. Apa di baribe sebagai saya Maris, wah, tangga iso, tanggup be. Anak pesan, no nomor kota. Iya nyot dapat nyot dapat masih orang. Masuk
todong nami adong hata ni nama juga nama dokon tinitip sanggar asa binay kuruhuruan jolong isukun mamargani rajai asa tab boto kami partuturan songoni masyan kami donga todong muna naro neng mandapot ton rajai iya do tahe margani rajai dati manang dihita sa loob na dinaroha mo tutu judur anong boro nami patag daw to hami ima tulang ni helamuna iya hami amang poparan ni Rajai Opudjonar Pasari Uma Margana mulai tema kami margani rajai Raja Pasaribu adong dohata ni nama tua nama dokon sardo barita purdo nam alu-alu molo Raja Pasaribu tung nabur judui anggo akan namar donga tubu tarlumogi may marburu disialani maraja nami iya hami marganuban gaol naros yan pak barat neng Roma mandapot ton rajai babuahon makalason hinaong nialap ni bereni rajai ima burutta nama dohonon nami nang dohonon nami me buru nami ala beremu na dohame hamudu nama bubusela nami disialani raja nami las roha nami di harina uli harina lingganon binang usikok manjalo pamasumasuon buruton siantongan ni huriyay molo kami madokon kami pangitu anggo hamu panginutuma jalamos dorohan nami atong tuhamu na sa luhur na inong nami dohot bapa nami nagabi si sadaburu si sada anak kita makorhon helamon dohot makorhon burutan isialani raja nami inaong piga-piga rin ang lewat ro raja ni pamurota mangelek kami ang gidulimuna ima na ng pasahaton adat na sida tu kita sa luhur na hula-hulana di pasahan na sida ma dilas ni rohana ringgit situ suara naso sa diyay alemak korhon pasu-pasu do wilalahami raja nami meng natong sungod dia benon uduk dohot sirep ni rohanami pasahaton dang pulut rohanami dang mangalian tumpe apalautik tu rajay raja nami dohonon nami may sungod hata ni nama dua lao pasahaton si pasahaton nami dohot pasahaton buruton tua dopa muna asa balitang mapagabi nani tabo-tabuan arita matutugabi asal olo mahita totong masuk paingon sungoni ma upasahan nami pagkateon nami dohot uduk serep ni roha tu rajai Raja Pasaribu hahaduli nami mau lihat ya grabe Pasataw. bisa ba pasahaton na to oh jom na ino una siyan boruta makasiobdi songon na patagdahon na si sadaboro hita tutu apalagi tikyon las takas do son rok komunay hami hahaduli muna hamuna ang diduli nami ala ka perjulo hami marboro pargelekon pamorot tao asimarohan ni Tuhan tuakatiki na mangihut songot tadda ni na si sadaboro hita nunga hualas cok kami sinamo di borutay lasingok do kami tutu dihatan yung buta si jolo-jolo tuwi iba di boruta hotpe jawi hotdo margulang-gulang boroni tulang las ditikyor hati dikukamat tongi na si sadaboro hita molo di jolo nami Boro Pasaribu ma borutaw las dapot ditikina atau lau marharam tuak ari namangi molo hamu di Zolo hami madipudi molo hami di Zolo hamu madipudi nami maradopo borutaw asimarohan itu asisa datang yang may tatutu di boruta ng majalo paso-paso parbagasoni siya tuhata marhiti na pusona agiak ma sisa datangnya kita sisa pangiduan saya rok gabe rokap sarmatua manasida ari itu namanya hoto las guhan nami ma padohan nami songon hatan yo puta si jol-jolo tubu di boruta nong majalo pasu-pasu parbagasoni asa pitang mana rumiris opun na sumorop marsinod dang bunga-bunga pitani ulaw di bagan sadarion tubuh horon nasida ma anak agnis bor torok dengan nasida saur la sumatua Iya, tuh. asa pinat ko kuzur ma tutob ini tapian
manak tulia na sila mga lakkat sulan nyari sa tusima dapat persawayan. Yes, Asa saat solo saat matubuktiya. Nung nga saat tu jalo hami. So nga boleh ni sinamo ni Bortay pabuan na si Sadaboro hita. Tuara na ari na mangihuton. Sa mahita oras jalo katiya. Basta tayo mga tuwa po na. Maparmusi namin na yung Roma kami madapoton hahaduli namin Raja Pasaribu bayan magudang nahubar. Nagburu wala cara pribadi mamerek ko jala hubigi kabar na nangliling no behate numor di Mangboro. Cara pribadi sa lugiat doa mamerek ko luar biasa do anggo tekat mo na nang magbenbagat. Jala mo hunilay pada tikyon homa na nidok na sangat marhula-hula. Seandainya na dang ibig ko piadat sungunod do pito kami hula-hula do kami. Alayon mang nasungod dia di bekodo di batuduhok kodo balgani roham di nauksahat parumaymon buru namion tutungan ibagas mo. Asima rohani Tuhan dia karya rin ang lewat ng pe adong akaduka diho tuak ka arya rin ang roh dileho Tuhan ma diholas ni roha di sialani na buru di sonro do kami hula-hulam hatakonan no teben ni babakot di mana yang inokon alana luar biasa doha mula dua perang namar pamili di sialani las maroha matian na buru majalohon di haroron nami molo hatau pasanan non ano perubatu na buru tabay majo baba oleh ati manang di perkuatan jadi tutu eda dison rohan ulah-ulah pasaton ulos masamo di akta persaulian parhorasan hamoraon di pinokparmu tutik kinarengang roh imas doon namin tipis pe uloson hapal do kolong ni rohanami mamerek ko ide nang pasu-pasu siya Tuhan ni jalom mo tujuluan ni Arion si Toro Rabo tujuluan ni Arion nang di jako kubur namion gabi parumay si Toro Pinopar mo ide tujuluan ni Arion dah imas doon namin baliate jadi sungon hatani na matua mana madokon na buru dibuat bulu nagajang alo-alo ni Patjomor las ni bay mayatong juki-juki ni Balia na marpulong
sahat maho pasu-pasun ni situat ta si ganjang umur, sahat mayatong tunaw maulibul. Para musik namin, naik kumasa kami ba musik na ho barko. Sosian haposoon ho di hatuaw mo hobor kutu joluan yan. Jadi nang tong do dihatakku dari pertama sama. Kayak mana kau sama mama, kayak gitulah sama si Matua ya. Itu aja. Asa holong kian rohani si Matua itu renang dah. Kalau soal perkerijuan bisa dipelajari di situ. Renang, boha ho tuau. Sokoni mata itu sebetulnya denang dah. Asa holong rohani keluarga spiritual. Dah baru uloson nilainya ini sebenarnya itu ya dong. Kalau yang kasih berkat pas-pasu orang tua Jawa pada Batado denang dah. Pas orang pintu Tuhan ini asalam diterbaik yang pas-pasu bulan dari. Dah baru dah. Jadi ini masih ada orang pun terbaik masih ada.
Rajado iba. Sa dapat ka namin persita. Jeso koboro. Sa lilingon. Pamarong ko. Pagado. Horo po na namin. Anak ko muna baka muna. Ya lagi baru. Burjo masih matu. Hah? Burjo. Menang gabi siya tao kayo magsugod. Ka magpag. Siya lani yang isopok. Ikaw burjo do iba na oras. Sa dapat nakaparsaw. Kalau muli mga inangasita daw, patuan siya kami. Ala niya, pasal itu dolala roda. Ala pertua ko. Uy, guru kaya hulong mo da guruku. Tanya ko na pinang gadang umur. Asa buhu mereng-mereng. Hamu kageleki. Manag na sumot dia, pangatur ni Tuhan. Dia ka jalan ni rejeki na lang si pasakong muna. Pasakong na tuwa mo. Siyang samanin ang lihalakku. Burju marohelah. Maksudnya minamina pahamu. Keburkon. Iya nasalay mana. Jika pasingot damang. Iya na burukuk. Kita masak Bang Do. Pwede to na. Ito yung sarang muso. Kalau malay mga cu. Para hati-hati dulu tapi kon beradu berdenti. Kembali orang lain mga cu. Jangan Apa itu? Baga mau mga natulad na boroy. Buha pa benong mo to, ma. Sama ni mamay. Unang gapak-gapak kumardadi. Dang dijabu tau. Gamit kilaw na yun. Dijabu pa ako. Mulai dijabu taluy ito boy mardadi. Boy tangis. Mulai disodo. Ang boy ito. Mulai pertama sampai. Unang murah-murah umur. Saya sangat jadi keluarga na bahagia mau Tuhan anak tuh baru di pasu-pasu Tuhan persari pemula semuanya nak channel Nagsitu ko menarik. Alang maglusi naman. Musika
Kalau mahoy nang. Oleh dok ko pe guruluban gaul sak maul buat rohana parung utudin ada ngadongi. Ngadongi. Sudidu setiap marga dong kekurangan na, adong kelebihan na. Ale maknai ma di roha. Rumah tangga mon malo nang mambe bahagia ho. Olo masih mau loaka. Nang holan kududok modai nang na. Malo maho na hubigi holan helaud do anak ni naboro. Jadi molo hudok kon marnasip po alana sudian nonon di baromai mod do kada baru do jewo do akatanon. Jadi maromo marsi maju enak. Burjuho martangian urupi tu balian. Burjuho maho di keluarga ni bapakmu pe si pujion doho. Ikon boy maho si pujion doho di keluarga besar lubat turuan. Ima hatak ko doho da buruda. Kalau boy di kiroho roho tu jabu tetong. Nak kena di jabu ni bapai. Jadi doho hela. Oleh ate mali Tuhan. Bereng saklat teko. Saat agak beda tipis do kulita. Kan? Jadi mau laur juru maristri, obek kepul juru juburu nangyoda, bina kamu marumah tangga huna, ibadah sadame terutama sama naudok anak itu turun ibadah kuncinya semua. Mau punya uang mau nggak punya uang kalau kita beribadah pasti bisa terkendali. Ale gudang pehepeng molodang Allah beribadah itu akan sia-sia. Pengasih pada untuk kutu helada, urjumah ho, kalau roh tu perjaratan tu hutanami sehingga suku si majuan. Dia do jabuni amang si majuan ki. Unang dokter parhatai, dah memisah do warni. Dia do jabuni amangi. Itu tong. Jadi utik do bahasan memaknai sedih. Jadi lah semua di rumah tangga. Anak sesere ada pos maruham hela ingok mamatan nyari bicar genu bar horsere do alai di sotang di dosedo portibio itu harapan nami di parmuli par sari beo moda helada nang dina borku naboru kubigido akan nama asal dina salpuing sido honokku to naboru geruk tikki mau geruk manugut dina heheho selagi guru mami terlebih mata kamu dah nang di boruk kurang ikut apa aku gudi naporon dah imasi dohonokku angku pasu-pasu ngagudang nakli apalagi san naposoni tuani peok me ikut narongdo blends antara parumai do simatua antara suami do istri-istri dan sebagainya kenarongdo keseimbangan asa harmonis jadi mulai dengan kata ni udoson gejang mohon berita gabi gejang berita horas dahila dohut guru nami parmusi nami nang mahami pasaton ulo silas ni rohan nami bain magodang na arang dairi dapat tuh mamus kami.
jadi las tahun ultima sa tabi madi tulang na. Mari jalan mata pasu-pasu joro di Tuhani. Jadi Mei waktu ngaji budade. Yang dia mage be keluarga na bahagia ho. Jadi itu dia pe hamuna mga lului ngolu-ngolu. Saya pasu-pasu Tuhan mai tapi Tuhan malah rezeki ngamuna. Dalam atau mahamu marana marboro. Omahami akaparibamu akan aboru godang dahami akadong amuna. Jadi tong deui kasih sadaula dare dah. Nah. Tadi senario. Sama-sama di Madison di Angelina. Sekali dengan semata. Awan anak mati. Dari nak kali itu Ayo aku lima naga diuca. Bukasan Senario asma. Yang lain atau pulau dari itu mau sebuah semua buat anak kamu guru lagi sebenarnya marah dua nama ya tom saya mati ini sekitar tua mah akan semua karena dari dia yang jauh baru tu masuk saat masuk ke asih baru ani tua nak dua persen yang kita ketemu jalan masuk dia memang mengurus seorang yang tu pakai baru tu permusuhan